jaalawwan kiyya ka islaamaa khutubaan teenya ta'arraan tana mata dureen isiidha addunyaa fi akhiratti yoo milkaa'uu feetan waa jahanarraa qabadhaa jette. Ta duraa salaat, ta lammadaa qur'aana, ta sadaffaa dhikriidha, ta afuraffaa salaata halkaniiti, ta shanaffaa ilma namaatiif tola ooluudha, jahaffaan gama rabbii deebi'uudha. Ni salaata yeroo isii dabarsee salaata nama saniini Allahan jalla jalaalu wayniitu sii jira laga jahannam keessatti boolla argamtu isii saniitu sii jira salaata isa dabarte hin sheenawu salaata isa as dhufu jirtuuf ammoo gammachuun qabu namni akkas ta'e cufaatu kanaatu isa eeggata. Dantaaf ramadaanata dantaaf ramadaanan taane namni mu'minaa qur'aanarraa duroomuu hin danda'u qaceelloon fadha istiqaamaan fadha amantaa islaama irratti ziqqi je'eetiin hafuu fadhaa namni jee qur'aana haa dubbisuu jette ulamaa'in salafaa alayhim min allaahi ridwaan. Allaamatu ibnul qayyim xayyaba allaahu tharaa amantaa islaamaa tana qabdanii yoo cuunfitan waa lama isinii baastii je wanni lamaan ta duraa ma'arifatul haqq الحق كدوغا إسامي جل جلاله الله بيكو كدرا إيغسي كدمدا والإحسان إلى الخلق غرا إلمان نماتتي تلتو دلغو داجي حديث شيكوتي لمان أوديسن إمران بن حسين الرادوفي فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد جالوان كيك إسلاما خطبان تينيا تأران تنا متدرين إسيدا الدنيا في آخرة يوم الكاو فيتن واجهنا الراك أبدا جت الدنيا في آخرة ملكاو نمفدا نمنجي وان جهنتنا هديانا الراك أبدا تدرى صلاة تلمدا قرآن تصدفا ذكريدا تأفرفا صلاة هالكنيدي تشنفا ilma namaatiif tola ooluudha jahaffaan gama rabbii deebi'uudha sifaa bareedduu tanaan nuti qofa odoon ta'in horteen teenyallee warra rabbiin isaan badhaaserraa rabbiin waa taasisu takkichaan isii ta duraa qofti khutubaa mitiiti silsilaa dheertutti haajamti garuu rahmata rabbiitiin arra dura murtii isii cufaatuu isinii himeetin jira waa'ee salaataa ji'a ramadaanaa ta'us ramadaanaan alattis namni mu'minaa salaatarraa duroomuu hin danda'u hin lakkisu hariiroon atii fi rabbii idduu jirtu salaata nama xiqqaataa salphataa ta'eetituutu hariiroo tana muraa allahaanis jalla jalaalu walillaahi ilmathalu al'aala bilbila qabaabar namni rabbii waliin bilbilaanin haasa'uu fadhaa jee silkii rabbii bilbiluu ni danda'a silkii rabbii lama afur sadii afur gabaabdutti salaata shananiin isiniin jaalawwan kiyya ka islaamaa
namni mu'minaa hariirootana abadan abad himmuruun isiniin ja'a. Allahan jalla jalaalu haafiduu ala salawaati wassalaati alwusxaa waquumuu lillaahi qaanitiin. Salaatowwan teessan tikfadhaa jeebar lubbuu teessan salaata irratti tiksaa. Keessaa'uu salaata alwusxaa jechuun alfudlaa caaltuu taate san tikfadhaa jee. إسان أكا رسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح رحمه الله وأكرم. صلاة أسري تيجي يادا أفرتمي تطلب صلاة أسري تيمت زوري مغرب إشائي سبي جمعة نمجي تجر قروت رسول صلى الله عليه وآله وسلم أفنان تان أجمكاي ناموس ماني تكينيغا إن أرب سنون إساني سي salaata asri isiisan tikfadha. Yeroo salaatan ammoo haala caljattaniin dhaabbadhaati salaataan hunjee Allahan jalla jalaalu. Hariiroo tana akkaan isiniin jee nama xiqqaataan mura malee kabiraa hin muru. Allahan mal jee kitaaba isaa keessatti jalla jalaalu kullu nafsin bimaa kasabat rahiina illaa ashaabal yamiin في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. والرئي بالدا والعياذ بالله درا والندبسن جرنا مالتو سقر كيسا إسنيسي سيرو جانين نوتي ورسلا ترى هنتر جانين بر كل نفس شفت لبوتو بما كسبت وانشرائتين رهينة أي مأخوذة أبمتو داجي إجتمتو داجي شوبر رهينان وانا كنا والحق أبسي سنون انجرتو سني أبمتو دلي دليدين نيك أبمتا جاتشو ورّا مرغا ملي ربي ورّا مرغات الرئيسين آتاسسو ورّا مرغا ها قرأوا كتابيا لال دبريت انجر كتابك يلالي جابر غافسن أبو ورّا غافسن أكل جو ربي نواتاسو في جنات إسان جنة كيست تتهولا يتساءلون حال والغافتنين عن المجرمين ورّا دلا ورّا ما سلككم مالتو إسن سيسي في سقر إبدا سقر جام تجير إسني في هرتي تسنوق آموان كيسن إبدا رت ربي حرام سناغدو قالوا نجانين لم نكو برنتينكو واهنتاني من المسلين والرسلات الرا واهنتاني صلاة بوتوتي كديسي متيبر قرآن من فسر فويل للمصلين إسانوان صلاة ويولا تجي الله جل جلاله الذين هم عن صلاتهم ساهون إسانوان صلاة وان إساني ترى دغتوته يرو صلاة لم يتركها بكلية قوت التنديسني نبر ني صلاة يرو إسي دبر سي صلاة نمسنيني الله جل جلاله ويلي تسيجرا لغا جهنم كيستي بولا أرقم إسيساني تسيجرا صلاة إسا دبرته هنشينو صلاة إسا أسعف جرتو أمو غمچون قو نمنكس تيجو فاتو قناتو إسا إقتا ما لياك صلاة قوتو ديسي ولله الليبر غريني كفر سيزين غري أمو كافرامتي فاسق آجانين نمني مؤمنا رمضان توس رمضان ألتي صلاة الرا درومو ندندا لا ورب الكعبة درومو هندندو تنا رسولك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح رحمه الله أكرم من حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليمني رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال صلى الله عليه وآله وسلم إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما إسني أديسو جيبر سببا وانسانيت
Allahan jalla jalaalu dilawwan teessan ka isinii itti dhiisu isinii odeessu ammallee sadarkoolee teessan waan saniin ka isinii itti ol fuudhu isinii odeessuu jennaan haa'ulaa'i al-athaari al-akhyaari al-abraar alayhim min Allaahi ridwaan yaa ergamaa rabbii nuu odeessaa ja'anin rasuullinii sallallahu alayhi wa aalihi wa sallam wanni dilawwan teessan isinirraa haysisu wanni sadarkoolee teessan ol isinii fuudhu wudu'a guuttatanii wadda'achuudha alal makaari jibbinsa ma'anaa lama qabdi yeroo qabbanaasan lubbuun hin feetu guuttattee wadda'achuun Allahan diliiteetti si dhiisa sadarkoolee ta'e hedduu itti ol sii fuudha yookaa ma'anaan lammadaa nutifaan dabarsinee jirra guyyaa bisaan akkasi cinqiisan hin agarre wudu'a kee tolchattee wadda'achuun mindaatana argatta وكثرة الخطى هدو من تركان فيدي إلى المساجد قم مسجدني صلاة زوري أسري مغرب إشاء صبي مهادرة جر قروا مسجدا فيك من دان تيتن تانو وانتظار الصلاة أما الصلاة إيقتودا بعد الصلاة إيق صلاتات فذلك سن قوموا إسنين بانابر الرباط فردوه لتودا هاجين فردوه لتو amantaa islaamaa keessatti ni beeytanii nama sayfii isaa qabatee farda isaa cancala qabatee wasana xilaatni seenee biyya akka hin cabsine shamara teenyaa fi ijoollee xixiqqoo teenya akka hin gudoodne nama eegu qaamni isaa riwaayaa biraa keessatti jee ibiddi isarratti haraamii jee boleeyyan kiyya ka islaamaa inuma namni jihaada godhu sa'aa takka bar yeroo muraasa takka yoo ribaata dhaabbatte baatii takka soomanu baatii takka leelii dhaabbachuu irra caaltii jee rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam namni mu'minaa hariiroo tana rabbii waliin taqabu ni mura laa wa rabbil kaaba mee dhagaye ammas rasuulli waan jedhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في الجامع والنسائي في سننه وصححه علامة الألباني في صحيح الجامع رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته حديث أكان نصدقس كيسا حديث نكونتك دري واني قبرتش قياك يا مادا كيستي هرقم دلقا إساترا صلاة إساترا هي فإن صلوحت يو صلاتني إساسا تلتي فقد أفلح وأنجا لغتي ملكاوي جرا لغتي نغاية به جرا ورى نغاية به ورى ملكاوي ربي سناتايس فإن فسدت يو بدي أمو فقد خاب لغتي هنغاوي جرا وخسر لغتي خساري جرا ajannu akka gaafa duraa mana poostaa gisee dheete nagarre guyyaa isniinaatu qulfiite ni banta umaa takka keessaan qabdu salaasaa banta umaa takka keessaan qabdu arbiya umaa takka kamis jum'ata sabti alhada umaa takka hin qabdu ati mu'minoonni salfii dura salaatan simbeekan malaayikaan simbeeytu masgiidi simbeeku tuni hongoomite obboleeyyan kiyya ramadaana fadhutaa فدو رمضان انتاني نمني مؤمنا ورب الكعبة ككو يسيتي فقابة أنا أبدا صلاة إساء إيسو أبدا نما أفضل صلاة مرين أنجا شكان سنجي نما كلام الناس لا يقدم ولا يؤخر بلسو لبو إساء تنجي صلاة هريروتنا أكمي مرتبو أكمي مرتأتي في إساء جدو جل جلاله رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم إذا هزبه شيء يو إنك تك وهي يادي تك يو اتجرات غير صلاة هذا إسافر علمنا ما مالك نبيتا nobody cares mantana danta kasira danta sirran qabu ilmina ma garu inni ho kanamattin hajam ana sijira sinjabar alhamdulillahi rabbil alamin ya rojatu bar hamadani abdi gabrichike ya nafar se sinjabar motin guddan jalla jalalu harirota na nimura abadan himmur
hadiyaan duraatan talammadaat alqur'aan qur'aana rabbi awoo rabbiin qur'aana waliin saahiba rabbi nu haa godhu dantaaf ramadaana ta'a dantaaf ramadaana hin taane namni mu'minaa qur'aanarraa duroomuu hin danda'u qaceelloon fadha istiqaamaan fadha amantaa islaama irratti ziqqi je'eetiin hafuu fadhaa namni jee qur'aana haa dubbisuu jette ulamaa'iin salafaa alayhim min allaahi ridwaan rakkoo teenya waa hundaafuu furumaanni qur'aana keessaa bakka takka dhaqeetiin dhufe wannin tureef yoosi eessani beeta firdi beetii nama gaddisiisti akkana muslima hedduu dhalaalee jaarsa wajji rakkoo wallalanii warra wal hiikeensi hin jaabar namaan an beeku garii hayaaskool wajji qara'oo turre nirrifadhe wallaahi furmaata keenya hunnoo qur'aana laal rasuulli waan jedhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح رحمة الله عليه رحمة واسعة من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا القرآن قرآنكنا قرأ فإنه إنكم قرآنكم جج يأتي يوم القيامة قيا قياما ندفع شفيعا حالما غنتسينا تهن دفا لأصحابه والرئيس قرئف والرئيس وجته والرئيس قبته قچلو إسات ور غرفمي وان إراد اور قرى ور دوركمي معنا نسا نمكنا مغنتا سينا رواية براكست والرواية في صحيح الجامع وفي السلسلة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صومنا في قرآني magantaa namaa seenanii magantaan isaaniitis ni qeebalamtiije warra qur'aana dubbisee guyyaa qiyaamaa ragaa isaanii boorraa rabbi sinaa taasisu yookaan ragaa nama bahaa bar fi ammas nama qur'aanaan deemu akka rasuulli jedhetti sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama wal hadithu muttafaqun alayhi min hadithi abdillahi ibn umara radiyallahu anhuma la hasada illa fitnatayn wanyon histiin asbiratti histii waan obboleessi kee qabu isarraa ofii anaa kanne odoon ta'in gibxiidha hawwiin waa hin taane waa lama keessatti malee je gurbaa takka rabbiin qur'aana ka isaaf kanne qur'aana san ka itti dhaabbatu guyyaa fi halkan keessatti illee guyyaa nama qaraa isa da'awaa godha halkan itti salaatu taan ammoo gurbaa takka rabbiin ka horii isaaf kanne horii san karaa rabbii keessatti halkanii fi guyyaa kabaabatu yoo waan lameen tana taate malee hawwiin hin tiru odoo silaa anis qur'aana beekee akka isattiin da'awaatti godhu akkasattiin silaa talaatu taraawii fi leeyliitti salaachisa odoon horii qabaadhe anis akkanattiin silaa masgiida kiyya bareecha harmallaa fi miskiinaafis nin dhaabbadha yoo lameen tana taate malee hawwiin waan biraa hin jirtuu je namni mu'minaa jaalawwan kiyya ka islaamaa qur'aana hin dhiisu keessaa'uu hadiisa kana keessatti rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maal je suuratul baqaraa fi suuratul aala imraan qara'aa je keessaa'uu ammas suuratul baqaraa fi aala imraan tun yoomal qiyaamaa yeroo dhufan haala duumeessa taateeni dhufanii suuratul baqaraa tana furadhaa je namni isii fudhate faman akhadaha namni isii fudhate hibziin taatu tafsiiraan taatu tilaawaadhaan dubbisuun taatu barakaadhaa gaarii turtuu si argata maal keessa baraka yeroo tee keessatti umrii tee keessatti maatii tee keessatti baraka fi ammas intaloon falfala gootu san hin dandeessu lubbuu tee sandaro lubbuutu yaaf hadiyyaa tanarraa qabu guyyaa qur'aana fixee suuratul baqaraa seente gizee suuratul baqaraa qaraatan jaalawwan kiyya ka islaamaa juuza lamarratti hin dhaabin juuza sadirratti hin dhaabin sa'aat akkas irraa fixotte wallaahi fixiiniin sinja ta'athiira isii waan sirratti fiddu ni agartaa waan sirratti fiddu waan ajaa'ibaat yeroo suuratul baqaraa seen khatmaa tak isiizan fixxu malee hin dhaabin tasadaffaat dhikri rabbi yaadachuu idhaa maribnaa tadaawaynaa bidhikrikumu fanatruka adhikra ahyaanan wanantakisuu jee shaa'irul islaamin yaa rabbii keenya yeroo nu dhukkube siyaadachuudhaani if wallaannaa yeroo garii siyaadachuu dhiisneetiti qaamni keenya nu caccabaa jee bar bunni sin kaasu
sigaaraa dhuydu sin kaasuu sin ja'a bara obboleessoo rabbi yaadachuudha alaa bidhikrillaahi taxma'innul quluub na dhagaya sa rabbi yaadachuuni qalbiin tun ziqii arkattii mitii hiije abbaa bar qalboowwan uumeetu tuutu akkana jedhee bar jalla jalaalu namni mu'mina dhikrii hin dhiisu wala akka ramadaanaa tasbiin taatu kanaan taatus abadan hin dhiisu waan takka isin hin jedhu amma yoo laalte bar sihirii tuutuun nu dhawe ija namaa tuutiituun ni seenu awoo rabbiin fadhee dhiyoo tanallee bar su'udii dheeynee dhufneemi fooqii jalqaba irratti maal jedhan ni beekta maasha Allah tabaarakallah haadha kamaan maa tushuuf ijoollee teenya maasha Allah tabaarakallah bar sodaa ija namaati bar ijji namaa dhuga ni jirti rasuulaa jee sallallahu alaihi wa sallam hadiisa saa imaamu muslimiitu odeesse xayyaba Allahu tharra Abdullah ibn Abbas irraa dhufe radiyallahu anhuma ijji dhugaadhaa jee garuu yoo ijji namaa isin sente yoo namni sihirii isinitti godhe maalirraahi isin dhoytani beeytanii waan isin horii qabaattaniifi miti waan isin bareedooda taataniifi miti rabbi yaadachuu keessatti waan gabaabbanneefi wanni tun nu dhoyteen isin hin jaa Zulqarneen nu cufaatu beeka alayhi salaam jara yaajuujii fi maajuuj sanbar itti cufee miigaara zikrii godhuun jaalowwan kiyya ka islaamaa tiksaa akkasiitii amma makiinaa jiran agarree xaqalaay ministarii fi pirezidantii dedemtu shugguxiin hin dhoytu sin jaanii bar nama zikrii yeroo mara jaalowwan kiyya godhu yoo taane walaa ati walaa jaartii tee walaa ilmaan kee wafiyyan lamiin sin jaa umaa takkan gootuu ijji nama umaa takka maaliif rasuulaa jeegaa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadiisa nuuraan galmeeffamuu qabu kana wallaahi dhaggeeffadhu wala hadiisu rawaahu al-imaamu ahmadu fi musnadih والترمذي في الجامع بسند صحيح رحمة الله عليهما رحمة واسعة من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه وفيه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وآمركم بذكر الله تعالى فإن مثل ذلك جي ربي يادجودت إسن أججا فكين ربي يادجودا أكا غرباتك كاتيجي غرباتك كبه هاجن منسات الرابع والعدو في أثره إلاتني فانا إساك سكته منر أتيبه إلاني سيئجا جرا سجلبه غربان كنت إلاتا سن أغران جوغل الرتته حتى أتا على حسن جي جوغل تكرته حسين جوغل لسن إساتي ساكته أكا جنة مكينة دراسين شغوتينين سلا وجو مكينان ته پروتكتر سان قبديگا ان لويت اچر ربه پروتكتر سي غبريچنيس شيطان جلا نجابو هندندو يو ربي يادت المليج الاتني غدون نفسيات نيا في شيطان بولي ينكي اسجلا بهون ذكري دوليدا يرو سغراس انتبر اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث يروجته دوليدا هندندو ددفيتي اچي سدراهيكا يوكا تدبر اكان سيمي سينيتما غربا والعياذ بالله دابتان فيچاني شيطان تچيقبه كبلان دوي غربان بارالايزيته يرو من الرابات بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ذكري تنايولد سلمة أنس رضي الله عنهما إسان الرادو قباب سنيتم والحديث في سيل الجامع شيطان أكا إسات جابر يا نمنا كيف بك برجل ما غربا كنتي أكمتي اتكالناو دندس أكمتي تبچو دندسا غربا ربين إسات أجلج غربا ربين إسات إكسي ما أكم غوتاني والإنجاني مال سيقودهما أرى جارتي وجرفا أكونما وجرفا جولك أغرتونو قودة سرافودتا ذكري قولون جالو وانك يك إسلاما غاچانا واهنداتين سننجا تناس لالجر تنا جنة جلسة الإسراءتين تان ربي هالكنيتي أو ربي ندندهاتي ورا هالكنيتي ربي نوغر غري مسكيني أورتون جنجنا قلولو تكو أدو جنجنوتي ربي إسا ولي والدبا غري أمو ربي إسا جنجنيتي
khayrii addunyaati fi akhiraa buufataa bar salaata halkanii fadhu ramadaanata fadhu ramadaana hin taane akka ka dabare waliin jennu walaw biraka yoo salaata halkanii hin salaanne ani saalihaa jattee ifitti niminiin siin jaabar khalqiin ammaan tanaa faaruuraan eegin dhoortoodha cal jattee bar awalu mangistiidha bar waliin jaaniir cal jaaniitu umaa takkan jiru wal kurmatti mangistiidha yoo salaata halkanii salaanne ifitti nimin an saalihaa jattee ka akkana jee hakiimii miti bar رسول ربي تجي صلى الله عليه وآله وسلم اسمع والحديث رواه الإمام ابن خزيمة في الصحيح وابن أبي الدنيا في التهجد والترمذي في الجامع وحسنه علامة الألباني لغيره كما في صحيح الترغيب وفي صحيح الجامع رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث أبي أمامة سدي بن أجلان الباهلي رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم أو قمك أن سنجيبران نرى هندقسو أنك قيامان دابتت حديث سياتك لا 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 تنانيم بونا ستري ربي جل جلال ربي عليكم أبدا جيبر بقيام الليل تهبي هلكني أبدا فإنه تهبين هلكني دأب الصالحين ملتو ورق غاريتي قبلكم والرئيس دورة دبرسن ورن دورة دبرس صلاة الليل صلاة ترم إسنيس قبر داجي وقربة إلى ربكم ربي تلي هاتشو فلا يوجد صلاة هل كني قبر ومنهات عن إذن أمس دلرا نمت أوركتي سن صلاة الليل قفامتي صلاة من شفاتو أبو ما يولك كتي صلاة دلرا إسا أوركتي أما قرون نمني تدد بيتن sunnaas ni soomana ni salaata garuu dilii akka jabdu lubbuu teessan dura lubbuu xiyyaafillee raka'aat akka mantaan ishaa'ii booda eegasii isteeppi akka waliin jenne oduu jennu 3 5 7 9 akkasii witrii quratat waa lamaan nu hafe lamaan jilsatul israa booda deebina anis kan hin dubbadhe isinlee warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbiin waa godhu nu cufaatu rabbiin nu haa milkeessu rabbii yaadaa muraada keenya rabbiin waa guutu umrii dheertuu barakaa qabdu dalagaa gaarii waliin rabbiin waa qonu nama nurraa du'e cufaatiif rabbiin rahmata haa godhu warra isin as jirtan ammoo guyyaa qiyaamaa guyyaa gaaddisa rabbii malee hin jiresan warra gaaddisa rabbii jala taa'u rabbi isin haa godhu tuubuu ilallaahi wastaghfiruu الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين أما بعد أيها المسلمون عباد الله فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون جالوانك يا كإسلاما تشنفادا ilmaan namaatiif tola ooluudha musliman jenne lana ilmaan namaatiif tola oolu allaamatu ibnul qayyim طيب الله ثراه amantaa islaamaa tana qabdanii yoo cuunfitan waa lama isinii baastiije wanni lamaan ta duraa ma'arifatul haqq al haqq ka dhugaa isaami jalla jalaalu allah beekuudha ka duraa eegasii kadammada wal ihsaanu ila al khalq gara ilmaan namaatitti toltuu dalaguudhaa je hadiisa sheekootiin lamaan odeessan imraan ibni husayn irraa dhufe radiyallahu anhuma ilmi namaa cufaatuu guyyaa qiyaamaadhaa rabbiidhaani dubbata rabbi dura dhaabbate laysa baynahu wa baynahu turjumaan haala isaa fi rabbii idduu turjumaanni hin jirre mee laalime atii fi rabbii idduu humaa takkan jiru waan akkanaa sin jee rabbiin namni sin joo jiru ni beeyta waan akkana sin jee yeroo gama mirgaa isaa laalu falaa yaraa illaa maa qaddam وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا الله فاتقوا النار بشق تمرة
walau bishiqqi tamra yeroo mirga isaa laale waanuma addunyaa tanarratti hojjattee dabarsitee agarte gaarirraa yeroo bitaa isaa laalu waanuma addunyaatti hamtuu dabar sallaal yeroo fuuldura isaa laalu ibidda jahannama agaraa jee wal iyaadu billah malaayikaa 70,000 harkifamtee ta dhufte yaa munaafiqa natti askoot yaa kaafira jettee ta namatti fiidu tana bar jahannam san fottoqqee timiraatiin illee taatu sodaadhuu jeela ahoo fottoqqee timiraa yoo ammaan tana namaa kannite namni sirraa ni qeebala qarshii yoo kanniteef miskiinni ammaan tana boo deemtana anuu siif hin kennu yequllaka nuti nuun hin geenye xaaxxee wajji haasawan qabuun siin jee baran ani maaltu naan gee arrasuula waliinin keezii qabaadeero sallallahu alaihi wa alihi wasallam dubbii isaa malee naan hin geenye tana maan haajaa mustaajaa sirraan qabu beeku akkana jee tola namaaf ooli ibidda jahannamirraa si baaste sadaqaan arraan tana ati kannatte bar rabbiin qarshii takka kannatteen hin jiru niyyaani kanne inuma qarshii lama kanneeti gurbaan qarshii 100 caaltee jee bar rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam maal qaam bankirraa maallaqa baggodheetuma fid kun ammoo lama qaba hoo je'ee kanne caaltee jee niyyatul mar'i khayrun min amalihi niyyaa isaati umraa dhaqeeti umraa isaa fuulaan dhawee ibidda jahannamit darbee ati immoo masgii xaaliyaanii jirta akka nama umraa dhaqee sii galmeessu niyyaateeti gaa ahoo rabbiin ni danda'a niyyaa nu haa tolchu ilma namaatiif jaalowwan kiyya ka islaamaa tolo oolaa fi ilmaan namaa hin miidhina tajahaffaatii fi inshaa allahu ta'ala tamaayyiiti tawba ahoo warra tawbaa gama rabbii deebi'ee rabbiin waa godhu warra gama rabbii deebi'ee rabbiin isaan qeebalarraa rabbiin waa godhu ramadaana keessa nu cufaatuu tawbaa deebine gaafo masgiidi kunumatti guutaa miti addunyaa guutu garuu ramadaanni yoo baate dubaree bakka duraanii sanitti deebita miskiinumaatu deebi'a rasuulli rabbii sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadiisa imaam muslim sayee isaa keessa fide xayyaba allahu taraa mal jee wallaahi inni la astaghfirullaha wa atuubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra anin kun allahanin ismii kakadhaa jee bar kakakutti hin haajamne inni bi abii wa ummii sallallahu alaihi wa alihi wasallam an gama rabbiitiin deebi'aa ammas gama isaatiin araara isarra barbaadaa irra hedduu guyyatti taraa 70 caalaa jee riwaayaan biraa abdillaahi ibni umar irraa dhufte radiyallahu anhuma yeroo 100 akkas ja'a taa'umsa takka keessatti rasuulaaf sallallahu alaihi wa alihi wasallam astaghfirullah wa atuubu ilayhi hoggu 100 akka ja'a ka inni hoggu 100 akka jau anaa fi ati hoggu meeqa jechuu qabna wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru hamma hafuura keenyatti jechuu qabnaanii isa bar diliin isaa cufa araaramtee fi jirtii bar sallallahu alaihi wa alihi wasallam gama rabbii tawbaa deebi'uudha waan tana cufa arkanna beek wanni bar xiqqeenyi maali seete rabbiin tawbaa tiyya naa qeebalee je'ee waan yaadeefi namni masgiidarraa dhabamee bar tuni qalbiin namaa baduudha qalbiin namaa bannaan dubbiin badde obbaleeso waan fedhe godhaa jaalawwan kiyya tawbaan ta duraa sharxiin isii ikhlaasa rabbiidhaaf jecha dilii san lakkisu itti hin deebinuu jannee murachuudha jaalawwan kiyya ka islaamaa eegana dalagaa gaarii heddummeessu taan sheena annadamu tawba sheenawun mataan isii tawba haqni shanaffaadha yoo haqni namaa nurra jiraate deebisuudha yoo nama hamannee nu dhagaye ofii jechuudhaan yoo nu dhageenye lubbuu teenya if kijibsiisuudha ilma namaa biratti waan akkanaa kaniin jeen kijibaa dhiirummaa akkanaatiin nu barbaachisaa bar haqa namaa yoo ta'e ammoo kannu yoo hin kannine hoggu 100 caalaa minbara tanarratti jee jaalawwan kiyya hajjii hoggu takkaa miti bar hoggu 100 takka gootu wa rabbil kaaba وما تك فايدان قبضو سنجا مال ديسيتا حقا نما ديسي نما همچو هوريت اللين سنجا ديسي بابتا نفتن بني يو فتن بنتي والله الذي لا إله غيره نما همچو يو تاتي قلبي تي أجيسو داني نما مقرا أو نما كنجون أغري قرآن نندو بيسا مئة إساتين لبيجي إبر قربان سنجالو وانك يكا إسلاما أبلونجو ifumaa fi maalii fi nama na jennaani hogguutuu ulamaa'iin hamadhaa jiran
nama hawaasaa fi biyya fayyadu jiru eenyu haqa sii kanne yaa miskiina ati ka isaan hamattu ulamaa'ii fi daa'umaan hogguutuu hamadhawi mi'aa qur'aanaatiin dhabe je'ee gurbaan akkasi gooyee ofii naa godhaa je'ee warra maqaa dhaye eegas akkasitti oolu adaba irraa bara namni shamara waliin oolu shahawa fadhinnaa dabalata namni nama dilaawaa wajji oolu qalbii isaatituutu goggogaa namni tujjaara waliin oolus addunyaa malee hin beeku namni faqiiha nama beekaa waliin oolu beekumsa isaati dabalaa fi tana rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam arrajulu ala diini khaliilihi falyanzur ahadukum man yukhalil gurbaan tokko diinaa jaalallee isaati irratti tahaadha tokkoon keessan nama jaalallee je'ee qabatu haalaaluu jaan ni yaadattani arra dura nama afur saahiba hin godhatinaan isin hin jeebar nama kijiba saahiba hin godhatin hattuu saahiba hin godhatin nama haasida saahiba hin godhatin salfish nama ana malee jiru hin agarre saahiba hin godhatin kijibaan xiqqaataa namaati dhiirrin kijibu muuminan jenne dhiirrin kijibu an dhiirummaatiyyaan nin boonaa namni jiru warabbil kaaba kijibaaf karaa hin beeku hattuu yoo saahiba godhattan jaalawwan kiyya ka islaamaa hatturraa safuu hin eegin nama duubarraa haasa'u jaynummaa irraa hin eeginin sinja haasidni hoo waan inni qabu anaaf kanni yaa rabbi maaliif isaaf kanni tajaabar kaan ana ka joo hogguutu nagarre anaan hin taatu awoo yeroo galii gaafa durii laale kubbaa an amman tanan lalle in agarree gool naquu danda'u bar saahiba isaatiif dhiisaa bar salfishii miti bar akkana waan garii dabarsu ay khutbaa hin dhiisu yeroo garii ati beenaa hakaanaan jaan hin taatuun jaan obboleessu waayee ogguu anumaatu khutbaa godha hin ta'u ay caalam nazi nama biraatiif hiree kannuu qabu silaa antanaan faa na gargaaran das na jetti ijoolleen ganda keenyaatiin sin jaa warabbil kaaba na dura jiraafii miti takbaari si garsiiseetiin jiraan asirraa hogguu namatti barbaaddi ijoolleen nama salaachisu sheekh ahmad kunnaan yoo hakim ganda biraa dhage ganda sanittiin salaat eenyuun nu salaachisa atiin salaachistu mee jeynummaan tananarraa qabadhu yoon dhugaa qunname rabbiirraayi yoo dogoggore hammeenya nafseetiyyaatii fi sheexaanarraayi karaa bareedaa kana isin yaadachiisee itti hojjechuu dhaburraa rabbiin hin tikfama isiniif karaa jannataa dildila ta'ee aniif idda jahannam keessatti waliyaadu billah na darburraa allahan hin tikfama anis kanin dubbadhe isinlee warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbiin waa godhu nu cufaatu rabbii yaadaa muraada keenya rabbiin waa godhu amtu cufaatu rabbiin nurraa haa qabu khayrii cufaatu rabbii waliin nu haa qabu allahumma aizz al-islam wal muslimin اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واحمل الاسلام في كل مكان يا رب العالمين اللهم بك نستنصر فانصرنا واليك نلجا فلا تردنا خائبين اللهم كل عبادك المستضعفين المسلمين في كل مكان اللهم ايدهم بتأييدك اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم ادفع الظالمين بالظالمين ونجنا من بينهم سالمين اللهم سلط الظالمين على الظالمين ونجنا من بينهم آمنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله